the video check. Yawng hkrum. Okay, next data Yawng I down and Mixcraft 7 fair install glow tana kure. Shown na antena computer version ta kanna me find sate so a and then shown patra kure. Yan the gong yang they meet you nga the sharp walk tongue na. Talk the sang jang and in the go mudo template there. The Windows secretary nga ko pasang na. Sang the sang jang the kurewa sa. Lewa sang jang the scan now ko sana me many setting yan the many setting ko sana. Eko sana me yana so the on ni pe wa pat ko na. Yan the ni pe wa pat ko na. Okay, nagupan ko sa kanya ni may prusa. Yan de Mixcraft pe nang ko kang bang ko sa. Okay, de fuda pe po sa. Yan de ko lang sana may right click tip de mudo extract here nga. De ko zip run na nga. Okay, de ko zip run mo sa kanya ni mudo and de fuda lang ay mo sa. Yan de pe and ni po na left click lo khong lang de. Po de sa kanya de ko pan lo khong wa mo Musa nga jangan shong nan the Mixcraft 7 setup nga pe anteni ko papo na right click tip na tip the sang na ku box crowd sang ja anteni the open certification the run as administrator the or run na the pe tip the sa ya na ko mnom nang ni mu na re box lang mi crowd wa yes pe tip the na okay na ko na ku crowd sang nga jang next pe am to tip na Yan na ko she go the Mixcraft the activate Vietnam do anteni the cook ni njo jang mai ku re the cook jo ra ku re dem jo anteni ko ya mudo and the strata and the mudo and the kitchen nga ku re dem zip find the guitar yan the pe run nam to right click tip ra sit room nam to right click tip mudo temren the extract here nga pe kalang pe wa tip ra yang extract here pe tip the sa tip the sang jang ya mudo template nang ko na ku krat wa na kitchen nga the nga ko an sa tip ka yan the kitchen nga phe anteni ko pho ra le nga shong nan su myu wa anteni the virus sat the so we ni phe mpat da re jang the kitchen phe the virus ni ko wa sha ko na ra dan jang the kitchen ko mai lang dem jo anteni virus sat the so we shong pat da ka re nga yan the kitchen phe la ta the sa the ko right click tip right click tip na me anteni ko ya mudo template run at administrator the run that na outline mi crap was and them nom nang ni mu na re yes phe tip that na yana song kitchen box crap was nya ti long chwe che ngo wa okay ne phe ngai sense part ko se ya the box tha and ni ko id the the shina code lu na mtu ya the kitchen box tha and ni ko glora fu re ya the mi chu sha ko sa ga sana me the Mixcraft Pro Studio 7 nga phe la ta ga the ku la ta ngo se nga ja and ni ko ante na Gmail account like I mean lura okay the lu the iwa yang the box tha and then you got the ID nga ko ante gloda chlu the Gmail account like I mean wa bang ka ya ngai na Gmail account bang da sai dunung I 24@gmail.com ngai ka da sai okay ante you got the ku ti nang lu Gmail account phe na ko bang sai bang ko sai yang the pu na generate nga ko ante ni mu na re the generate phe tip jang ya na song code kra wa sai di mu lu sa ko mu lu sa rem jo anteni the ID and the sha na pe select jo jong sang na right click tip copy sala lao sang jang yan dem ga de nga the bout tha anteni the ID nga sha ko right click tip na me paste wa bang yan de ko yu ga ID ko sa ya ko pe ti ga the ko bang na ma du anteni yo the kitchen ko na the la da in the ko pe select jo copy sala lao sang jang anteni dem ga de the cook nga bang ra sha ko right click sa tip box khaw jang paste phe wa bang dat sa the ku di ngo se nga ante ko ID de cook phe ante bang ngo se ka re then pu ko nga the next nga ko ante ni tut na pe tip ka tip sa nya shin ang ko email address klang pai phi ye le tip de phe ko ante ni mai slide ko sa nra sa rem jo ante ni next cha tip da na ya ne ko ante na operating system ko gade bit re ante che ra ku re ya ngai na ko 32 bit 64 bit RAM jo 64 bit phe la ta
เป็นเด็กกี่จันบ้าเพไม่ปัดก็ใส่โอเคยังอ๋อ next ไปติมนะ next ชาไปมันตุนนะติมนะ next ชามันตุนนะติมนะ next ชาเนาะมันตุนติมนะ next ชาติมนะโอเคสครีมมีลากะดูจอยดูไปยาววันนี้ดูไปติดเนี่ยสครีมมีก็ลารากูเร่บ้าจีเนี่ยนะโอเคย่านในก็อันนี้ finish งาเพอเอาไม่ดิฟใส่โอเคในนี้เพอไม่ปัดก็ใส่โอเคย่าอันที่ install โหลดได้โซเวก็ได้ Mixcraft Pro 7งานเดี๋ยวอะไรง่ายโอเคได้ Mixcraft Pro Studio 7งานเพออันนี้ install ย่าลงใส่กูเรียย่าในเพอพอน้ำมาดู left click แล้วข้างล่างติดนะย่าอันเดียวนั้นพอเรียมจ่อเลยมีหน้ากูเรียได้ asset เนี่ย print คลาราโอเคย่าอันนี้ได้ Mixcraft เพอติดคลาแล้ววันนั้นกู install ลงใส่กูเรียโอเคย่าในก็โอเคไปติมนะสครีมมีลาราย่าในชีนังก็ run ดออีโมแต่ชีสนิดอะชีสคูรันเดลซาปินรากูเรนังก็มึงชี Mixcraft 7 Studio Pro งานาชีนาโลโก้นังก็ว่ามูกูเรแต่เซ็งก็กัดตรงอันเดพริ้งคาลารากูจะกูจะกูเพปอกเวลาเล่นมาเพยันเด็กก็ชีเด Mixcraft ก็ล้มว่าอันเทเพชีกรากุดุมด้างะเพตันไหนวะเรงอ่ะเด็กก็โอเคเพปัดก็สนาชีดุมด้าเพนราพลังไว้พออยู่กะได้เยอะพลังด้านในคุกราวะกูเรงอ่ะโอเคยันเด็กก็อันเทนี้ก็เด็กก็อันเทนี้ track ไม่ละตากูเรในก็ instrument ก็ละข้องตัวโหลดได้ใส่ใน audio track ก็ละข้องชักโหลดได้นะโอเคละข้องมันลีแต่ชักโหลดได้นะในก็โอเคดิบได้ใส่แต่อย่างนั้นก็ได้อยู่ instrument track ละข้องก็ได้ละข้องเรื่องง่ายปูนา track ละข้องก็ audio track เรื่องง่ายยันได้โซเวอร์ก็ใครลังพิวมันจะได้ install โหลดแล้วตัดตั้งเรื่องง่ายพังน้าวิดีโอถ่ายกราฟพูลังง่ายไปมันตัวข้าจากะ